Salibonani, thanda ulibingelela igama lenkosi uJesu. Siyabonga futhi uNkulunkulu osinike elinye ilanga ukubana simkhonze njengoNkulunkulu wethu. Singakhohlwa izihlobo ezithandekayo izinto ezimbili eziqhakathekileyo kakhulu ke ubudlelwano bethu labanye abantu. Lokho ngiyakufithizela insuku zonke ngoba isiKristu awungeke usiphile uwedwa usegangeni, awungeke usiphile uwedwa uyi-island. isiKristu sibonakala kuhle uphila phakathi kwabantu, abantu abakuthandayo, uphila phakathi kwabantu abakuzondayo, uphila phakathi kwabantu abakhuluma ukuhle ngawe, uphila phakathi kwabantu abakhuluma ukubi ngawe. Wena uhlale ungumKristu izikhathi zonke. So ke qhakathekile ukubana siphileni kuhle labanye abantu, sikhulumeni kuhle labanye abantu, sikhulumeni kuhle ngabanye abantu lanxa bengekho. Then ubudlelwano bethu loNkulunkulu buqhakathekile. Sithatheni ithuba lokukhuleka, ithuba lokubala iBhayibheli, ithuba lokuxoxisana labanye abantu ngelizwi likaMlimu. Kuyasikhulisa khonokho ekukholweni njalo kuyasigcina silobudlelwano obuhle loJehova uNkulunkulu abe sesibusisa, uSathane abe seswela indawo empilweni zethu. Kulento ezimbili amaviki la amabili esakhuluma ngayo, into le iqhakathekile. Namuhla ikakhulu sizayo bengani siyendlalela, kodwa ke kasihleli sikubambe lokho kuqhakathekile. Siqale ngoExodus 25 iverse 8. Kule nkulumo enhle engicela siyibambeni lapha sibe yazi insuku zonke. Izihlobo ezithandekayo, unxa ukhangele iBhayibheli, ukhangele iOld Testament, kungani uNkulunkulu weOld Testament kafanani loNkulunkulu weNew Testament. But ngicela ukulikhipha imhlolo, uNkulunkulu katshintshi, uNkulunkulu uyafanana. Old Testament, New Testament, la namuhla siphila kunje. uNkulunkulu uyafanana, nguye izolo, nguye namuhla, nguye ingunaphakade. uNkulunkulu osithanda kakhulu njengabantu. Chapter 25 verse 8. Then let them make a sanctuary for me, that I will dwell among them. uNkulunkulu uthena akwenziwe isanctuary kuIsrael usesukile eEgypt usendleleni yokuya eKenani. Siyakhuluma izikhathi zonke phezukwabo emini kulensika yeyezi eveza ipresence kaNkulunkulu kukhempu kaIsrayeli, ukuthungamela kukaNkulunkulu ehambweni likaIsrayeli. Ebusuku leyo nsika itshintshe ibe umlilo, aveze sobala uNkulunkulu ukuthi ke kasikho isikhathi angekho khona phakathi kwaIsrayeli ehlangana lenkinga eziningi. uNkulunkulu bavezela ukuthi ngilani, ngizahlala ngilani. Ngithi mina lakhathesi izihlobo ezithandekayo, noma singaboni ngamehlo, kasikubambeni sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu ulathi ipresence yakhe ihlala ikhona emntwini, emhlabeni uNkulunkulu ukhona usikhangele insuku zonke. Abese sithi yena akwenziwe isanctuary ukuthi ngihlale, that I may dwell among them, ngihlale phakathi kwabantu, impilo yabantu, day to day living yabo, konke sikwenzayo njengabantu. Ngifuna ukuba yipart yento zonke lizenzayo. Nxa lisenza izinto libe kwazi ukuthi ngiphakathi kwenu, ngihlala ngilani. Izihlobo ezithandekayo, lokhu kumnandi malidumisa igama lenkosi. Emhlabeni kulama presidents, emhlabeni kulama ministers, kulezi nduna, abanye baze bafe singazake sibabone babe seduze kwethu, sifelwe bengabuye ezimfeni zethu. But ngithi mina kuloNkulunkulu omkhulu kudlula abantu othi yena uyafisa ukuphila phakathi kwethu njengabantu, phakathi kwethu njengomhlaba, phakathi kwethu njengezizwe, phakathi kwethu njengezimuli. Abe khona emulini yakoMthembo, abe khona emulini yakomoyo, abe khona emulini yakosibanda, abe khona ebantwini bonke abaphilayo, aphile amongst us. Uyakuthanda, uyakufuna uNkulunkulu khona lokho.
iBhayibheli liyakhuluma asambeni sekuHebrews 9. Nxa uMoses sokumele enze leyo nto genzi ngeplane yakhe la ngokufuna kwakhe, ubekela sobala ukuthi ulandela lokhu akutshengisiweyo uma lidunyisa igama lenkosi. Asiyeni sizwe la. Indaba yomuntu loNkulunkulu indaba enkulu kakhulu sokusanga. Singayideleli indaba enkulu kakhulu. uNkulunkulu afisa ukuthi siyayizwisisa ukusa kwamalanga sibe kwazi ukuthi yena ufuna ukuba phakathi kwethu, ufuna ukuphila phakathi kwethu. Lathi kasikuthandeni ukuba lobudlelwano loNkulunkulu, kasikuthandeni ukuba lobudlelwano loNkulunkulu. Kulenye into esizayithinta sisukusela kuGenesis isikhathi kodwa kasike sithinteni lo iverse 24. Sikubambeni la. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified, right, as quoting, for Christ did not enter the sanctuary made with men's hands, human's hands. That was only a copy of the true one. He entered the heaven itself now to appear for us in the presence of God. uKristu kazange angene endaweni engcwele enziwe ngezandla zomuntu, wangena endaweni engcwele enziwe le esemhlabeni enziwa nguMoses. Yayingumfanekiso, yayiyikopi yalokhu okusezulwini. iBhayibheli likubeka sobala lithi yena uNkulunkulu uthi kuMoses, nxa ususenza Moses leyo copy esemhlabeni, uyenze kufanane athu lalokhu engutshengise khona okubone ezulwini. So kungakabi le tabernacle lele lenziwa nguMoses edesert endleleni besiya eKenani. uMoses waqala wabona itabernacle ezulwini, okuveza sobala ukubana indaba lecebo losindiso ukuthi umuntu asindiswe indala okumangalisa uhlolo sithandeka. Umlimi wakulungisa ukuthi umuntu ngifuna ukuthi ngingamdilizi engona but ngilungise icebo lokuthi ngimsindise. Nxa uMoses esekwenza lokho kuyinto esetshengisa uIsrael ukuthi ezulwini kumenjani ngendlela ukuthi umuntu asindiswe, lobudlelwano uNkulunkulu afuna bube khona phakathi komuntu laye uNkulunkulu. uMoses uwenza xathu, yamani iphinde wenza xathu lokhu akubonileyo ezulwini, akubonileyo ezulwini, akutshengisiwe ezulwini. uMoses ke sakhuluma ngaye elobuso obuphazimayo, uba lenye privilege yokulunguza ezulwini yena esemhlabeni, atshengisa ukuthi izulu liphatheke okungakanani, izulu libhizi okungakanani ngoplanet Earth, izulu libhizi okungakanani ngomuntu, umlimi ulothando lungakanani ngomuntu, umlimi ufisa kangakanani ukulungisa ubudlelwano bakhe lo muntu, azamtshengise lento engcwele leqhakathekileyo ezulwini. Asambeni la, right, nxa sekwenza ifence kwakule outer court, kule guma elikhulu. Iguma lelo elikhulu ngeke ngazama ukudinga ngapha eBhayibhelini kubhalwa ngama inches, lama cubits, asikwazi ukuyana thina esikujayileyo lesikwaziyo ngama meters. Uthi yena sibanda iguma elikhona elivalela lezi zinto esizaziqamba, ngithe namhla inkulumo phose ngiyokwendlalela leya next week, kodwa kasikubambeni izinto lezi siziqhakathekise. Iguma lakhona, i-courtyard, yayi 46 meters long. Exodus 23 angithi, so sikubambe la 23 verse 27. Then ubusukhangela kuthiwa ubude bakhona kube sosiba yi-23 meters, ubude 46, i-width 23. Into eyayinkulu okumangalisayo, into eyinkulu isenziwa yenziwe egangeni endleleni. Kodwa into engiyibongileyo eyinye ukuthi yona into ababesithi bengayenza, bengakhempa
njenge Mount Sinai bafika bakhempa bahlala 1 year. Yayikhona leyo tabernacle ihlezi esenta ikhempu kaIsrayeli behlezi ngama tribes abo beqaqele itabernacle kwenzela ukuthi libe ku central point kube lula ukuthi abantu babuye bazokhonza. Then enye into engithabisileyo ukuthi yona kwakule gate elilodwa lapha kumnandi la. Kwakule gate elilodwa elalingavuleka ubukhulu balo liyi 9.1 meters iwidth yayo. Tabernacle lonke lo Israyeli emnengi kangaka 12 tribes kodwa kwakule gate elilodwa lokungena etabernakeleni bangene phakathi bayindaweni engcwele kusiya khona ngale kusenziwa izinto. Lelo gate elilodwa uKristu. I am the way, the truth and the life. Nguye utsho njalo uJesu. Abesechasisa athena ngakho ongeza kubaba ngaphandle kwami nguye isango lezimvu ukufika ensindisweni ukusondela phambi kwesihlalo sobusa ukuba khona ebukhoneni bezulu sifika ngegedi elilodwa elinguKristu. Amanye amagedi kawasifikisi kumlimo sithobe sithandekayo. Amanye amagedi ngabe mahle, amanye amagedi ependwe kuhle, but ayisiwo asingenisa kuJehova. Linye igedi elingenisa etabernakeleni, linye igedi elisingenisa ensindisweni, linye igedi elisifikisa lapho ukuthi sithethelelwe linguKristu, uKristu kuphela, uJesu Kristu waseNazaretha. Asambeni. Then ngangena ku courtyard kwakule bronze altar yayinge burnt offering. Sizakhuluma ngakho next week in detail. Wawusithi ungangena egedini khonapho eduze kwakule altar le bronze elwenze ngebronze yilo okwakuchiswa khona umhlatshelo wakho. Manje ngithinte lokho kusukela kuAdam babefundisiwe ukuthi umuntu engona uyadinga inyamazana, imbuzi, adinge imvu, abayanga babedinga amajuba lenkwilimba. Yikho uJesu efika etempelini lona leli kodwa selakhiwe laba yi-permanent structure ko-Israyeli. Uthola abantu ngakafi lapho uJesu. Uthola abantu bethengisa inkwilimba, bethengisa imbuzi, bethengisa inkomo etempelini ukwenzela ukuthi nxa wonile uthenge khonapho ungene laphana uyenikela umhlatshelo wakho ubusuthethelelwa izono zakho. Yikho kwakuchitheka khona igazi, kuqunywa khona inyamazana yileyi obuyelayo. Futhi umlimo ulungile. Wawuhlubonakala isibanda oquma ecomplex udonsana lembuzi usiza etempelini abantu bahle baqhwebana ukuthi hayi siwonile ubona sithwele impongo seziyilahle. But umlimi kade sesenzele ifavor. Kwahle kwaphela uJesu esifa sakuthola ngeviki elandela. Kwahle kwaphela uJesu esifa kade siwonile iso lesiqatha esilethembo lingaka kawudonsi lutho ngoba lezo zimvu ezazibulawa zazikhomba iwundlu kaNkulunkulu eliqeda isolo somhlaba. Nga everything njengathi kade sabantu nga every 2 hours sebekubona usukhamba ngoba sona ukusa kwamalanga, sona izikhathi zonke sizona okumanisa umlimi uthembekile. So wawusithi ungene egedini ialtar so usunikela umhlatshelo wakho. Okwakulandela kwakule bronze basin eyamanzi lapha umpriest ayegeza khona izandla. Exodus 20 verse 17 kusiya ku 21. I-bronze altar Exodus 27 verse 1 kusiya ku 8. Igedi Exodus 38 verse 18. Xa sikhuluma ngalinto sikhangela into esimbili sizobe sithandikayo, uthando lukaNkulunkulu emuntwini. Uthe yena bangenzele i-altar, bangenzele i-sanctuary so that I may dwell amongst them. uNkulunkulu ufuna ukuhlala lathi. Ngicela kuhle ngivayidele la. Mina nawe uNkulunkulu ufuna ukuhlala amongst us. Futhi ufuna
ufuna ukuhlala phakathi kwethu. So i-altar leli, ithabanekeli leli kumele futhi kube zinhliziyo zethu ukuze ahlale phakathi kwethu. Ufuna ukuba nobudlelwano umuntu ukuze uSathane angabi lethuba empilweni yomuntu. Asambele. Then usuka lapho alokho kumnandi. I-courtyard sike sayikhuluma 46 meters long and 23 meters wide. Exodus 27 verse 9 kusiya ku-18 yayindawo enkulu ebonakalayo ukuze abantu babekwazi ukuthi nxa sebonile baya ngaphi. Sitobethana ngicela ukulimemezela, ngicela ukulikhuthaza, ngicela ukusincenga. Nxa usubonile indawo kumele uye khona kuKristu, kumele uye kuKristu. uKristu wabaphezulu walengisa kwenzela ukuthi adonsele abantu ngakuye, abantu angabacatsheli, abantu abonileyo beze ngakuye bathole usindiso. Then kusuka lapho kube sokusiba lenye indlu eyayiphakathi kwe-courtyard. Indlu leyi yayidividwe into two. Singakafiki lapha asibuyele lokale nje siyakhuluma uGenesis. Ungabala uchapter 1 lo 2 lo 3 kaGenesis. Uchapter 1 ukhuluma ngoNkulunkulu edala umhlaba. Kuze kukhulunywe ngokudalwa kwaAdam loEva. Ungabala kuhle uza discover ukubana uNkulunkulu ubesuka ezulwini azovakatshela umuntu, azovakatshela uAdam loEva, baxoxisane, babhode ensimini yase-Edeni bebonisana, bexoxisana, uNkulunkulu exoxa labo. Kusukela umhlaba udatshulwa, uNkulunkulu uyakuthanda ukuba labantu bakhe, uyakuthanda ubudlelwano lomuntu, ufuna ubudlelwano lomuntu bulungiswe, bonoko sobuqanyulwe isono. Mani ngikhipha imhlolo sobesandika, isono akukhathalekile ukuthi ucabanga ukuthi sincane okungakanani, siyehlukanisa umdali lesidalwa, siyehlukanisa ubaba lathi abantwana bakhe. Kodwa ngenxa yomusa wakhe uNkulunkulu wasekulungisa ukuthi ngifuna ukuphila labantu bami. Nxa sebonile izolo bebemhlangabeza uAdam loEva, nxa sebuya sebonile bayabaleka, isono siyehlukanisa uNkulunkulu labantu bakhe. Sitobethani ka ngake ngakukhuluma, liyakela ukubone lokho, la uyakubone enxa usiyakwenza iwitnessing, la uyakubone nxa uthola abantu betshaya igede emzini wakho, umuntu uyabaleka, umuntu uyacatsha, umuntu engona uyabalekela inkazimulo kaJehova, uyabalekela ipresence, uyabaleka kupresence kaMlimi ngenxa yesono. But uMlimi ngenxa yomusa wakhe uyamsondelela umuntu. Ngithe ngibala kwenye indawo uNkulunkulu uAdam kwakungasavumi ukuthi ame phambi kaNkulunkulu nxa esewonile, but uMlimi wagubuzela, haleluya, wagubuzela ubungcwele bakhe, wakhuluma lo Adam ewonile njalo, kwalungiswa indaba yesono somuntu. So singazilahli, singazibulali, singabaleki. uNkulunkulu nxa ebuya ngazi mgweba uAdam, ngazi kulwa lo Adam, uzomkhipha, uzomtshengisa nxa wonile Adam nginguyihlo kule ndaba yensindiso esengayilungisayo ngawe. Asambeni. Holy place, Exodus 26 verse 33. Holy place. Ku holy place kwakulezi zinto lezi, kwakule golden table eyayile showbread, kwakule sinkwa khona phana esasingela mvubelo okumele sihlale sikhona every day, kwakumele sihlale sikhona. uJesu nguye isinkwa sokuphila. Haleluya. So indaba le tabanekeli veza uJesu empilweni zabantu, nguye isinkwa sokuphila. Lamzwana wesithebe nxa eqamula isinkwa uthena, thathani lesi sinkwa singumzimba wami. Nguye isinkwa, the bread of life. Bamba lapha sobesandika.
kungakhulunywa ngoJesu, athethiswe ngoJesu, eyiswe uJesu, benza ama-jokes abantu ngoJesu. Ngicela ndikhiphe imhlolo, yena lo Jesu abantu abameyisayo nguye lusindiso lwethu. Uyikho konke empilweni zethu njengabantu. Ngaphandle kwakhe akula nsindiso, ngoba ulisango lokungena esindisweni. Nguye umalusi olungileyo, nguye isinkwa sokuphila, nguye isango lezimvu ensindisweni, nguye oyikho konke kithi njengoluntu. Ngabe uyavuma njengabantu siyananzelela ukuthi ngaphandle kukaJesu akula sindiso, akula ntokozo, akula kuthethelelwa manini bambanda, akula kuthethelelwa kwezono. Engachitheka amagazi, sachitheka amagazi. Ngapha eZimbabwe ungathi uhlezi uzwe sekuchawa ingoma lena kuyabe sekufe igamba ingakhalakhala uzezwa sekuchasisa ukuthi wahamba eMozambique wayatrena ngaphi wazoletha inkululeko eZimbabwe iwoveti. Wayekhululeka ukuthi sihambe la siyethenga ku-Edgars efela khonoko. But wayengafelanga kusikhulule emandleni esithe sumsathana. Igazi kuphela eliletha i-difference empilweni yomuntu ligazi likaKristu, sinkwa sokuphila. Yayikhona phana itafula kule sinkwa khona phana ku holy place. Kuphinde kube le golden lamp stand eyayihlala amalayithi lana elayithile. Yayile ngalo ezingu-12 hlala elayithile laphana amalayithi. uJesu uyikukhanya okhanyisa emnyameni. Kumele sinamathele kuKristu. Hallelujah. Sithandikazi. Exodus ngu-25 verse ngu-31 kusiya ku-40 golden lamp stand. Mele njengabantu sindiswe. Nase into engitholileyo ku holy place, the altar of incense. Exodus 30 verse 1 kusiya ku-10. Lawo le ngithe ngibala ngikhangela ngayo ngathaba. Sizaphinda sithinte futhi ngeviki ezayo. Kuthiwa yayi kuhlala kuthunqa i-incense impepho eyayi iveza sobala ukubana yimthandazo yabantu. Sake sakhuluma sathi alubo ukuthi baba wethu osezulwini umlima kumeleleyo kunye ezulwini ikuzwa wena ukhuleka ukhuluma naye. Ikuzwa wena ubonga, ikuzwa wena ucela, ikuzwa wena umdumisa. Every time kwakuhlala i-incense yana ithunqa itshengisa imthandazo kaIsrayeli. Manje ndikhipha imhlolo, umlima kula mthandazo omncane. La nxa ukhulumela enhlizweni uyawuza uNkulunkulu umthandazo uhana wakhuleka njalo. So asimethembela umlima. Xa kunzima enxa ukhuleke uzuthula ukhale uswela amabala ukukhuluma, don't worry, khona kuhlala ukuguqa kuphela sekuqalisile ukuvule izinto. Intuthu yomthandazo wakho iyafinyelela ezulwini inukelele phambi kwesihlalo sobukhosi. uNkulunkulu awuzwe, uNkulunkulu awuphendule. Nxa engakawuphenduli, i-good news yile ukuthi usufinyelele kumdala, usewuzwile, usalungisa izinto. Wena themba, ulinde, uNkulunkulu uthembekile. Right, asambeni la. Akunzima. Indawo engcwele lesikhulume ngayo. Then sisuka siye endaweni engcwele. Okwakudivide indawo engcwele kwakule veil esentala. Sakhuluma ngalo futhi kakhulu iveil leyana esenta yilo ngalo eliku-New Testament uJesu eselenge esiphambanweni sizaphomba ukuthinta. Ngike ngabala obhalayo uthena kule nto eyenzakalayo eyisimanga engazange yenzakale selokhu kwaba lethabanekeli leli. Yikuthi mzwana uJesu esifa esithi kuphelile egobisa ikhanda esifa, obhalayo uthena umpriest wayebambe imvu lapha, isoni simile laphana, kumele kubulawe imvu for the first time. Yamphunyuka imvu yabaleka iphila.
ngoba kwakungasamelanga ife iwundlu kaNkulunkulu eliqeda isono somhlaba lase lifile libhadala izono zomhlaba wonke. Wena iwundlu lakho le wundlu lami ngambuya lalo, inkomo yami yayifela mina, but leli lase lifela umhlaba wonke, for God so loved the world. Yilo iveli laphana sizaphinda sikhulume ngalo, asigijimeni. The tabernacle was 14 meters long, 4.6 meters wide, and 4.6 meters high. It was covered with 4 layers of cloth and animal skin. Chapter 26 verse 1 kusiya ku 14. Itabernacle elincane lo phakathi khona pha. So umlimi ufuna ukuthi sizwisise plan of salvation indala. Manje ngijikele lokho kumnandi. Akulandaba ukuthi uwoneni okungakanani. Abantu ohlala labo, abantu echurch, abantu elayinini, abantu empilweni sebekukhangela njani. But indaba yethabanekeli imnandi ngoba iveza ukuthi uNkulunkulu wakuthanda useseyisoni, wakuthanda ungakabi mazi, wakuthanda ungakabi khona. Iplan of salvation indala kule sono sami, indala kule sono sakho, so wena lami siyasindiseka. Okuvumayo lokumele sikwenze kuphela ikwamukela uKristu oyikho konke empilweni, lo inhlawulo yenosono sethu, samukele iplan of salvation. Ngayicela ngolikhala sizakuba zindlalifa zombuso wezulu. Yebo isono siyehlukanisa umuntu lomdali, but umlimi walungisa kudala indlela yokubuyisana lomuntu sibe khona ekusindisweni. Siyaqeda kathesi. Iveil elalidivider i-holy place, le holy of holies, kumbe most holy place, Exodus 26 verse 30 kusiya ku 37. Labantu ababelungisele into kwakudingwe abantu abakwazi ukulungisa. Kwachasiselwa uIsrayeli, kwakungangeni wonke, kwakungena high priest okwakungu-Aaron ngaleso sikhathi. Sizakhuluma futhi la ngezigqoko zakhe lokuthi wayemi njani ukuze sizwisise i-challenge ezabibuya kubafundisi labathungameli bamabandla ukuze sizwisise icebo lentando kaJehova. Then ku-holy place phose kwakulento eyi-1, the ark of the covenant. The ark of the covenant. Kwakulamatheruba amabili ingilosi ezazimezime so kule mana phakathi kule mthetho elithumi, kube sokukhava, kube sokusiba le mercy seat. Ungacheka futhi yikho okwakusiba le presence kaNkulunkulu khona phana eyayisiba khona phana. Into emnandi engiyibongileyo mana ngembeke lokuphansi laphana yikuthi between umthetho elithumi kwakusiba le mercy seat kube sokusiba lobungcwele bukaNkulunkulu. uNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe uyakwazi ukuthi singabantu siyehluleka singephula umthetho wakhe kule mercy seat ukuze singahlangani lolaka lwakhe. Kube le mercy seat umusa kamlimi. So babesithi bengafika bahlale lapha kuhle kubuye kwakhiwe ithabanekeli, inkonzo yokubuyisana iqhubekele phambili ngoba uNkulunkulu sizobe sithandikayo into ayifuna kakhulu ukuthi abantu nxa icilo ngolikhala kungalahleki lo yedwa kodwa sonke sifinyelele ensindisweni. Ngokuswelakala kwenhlanhla njengoluntu kasifuni kwamukela iplan of salvation. Sendlalela okwa next week ungakhuthi. Qakathekile lokho sizwisise, sikhulume kancane saphonga ukuthinta izinto ezazikhona ukwenza ukuthi singabi le ntshumayelo ende kakhulu, sikuzwisise. Konke khona lokho kulapha kukhomba uthando lukaMlimi emuntwini owileyo, kukhomba isifiso sikamlimi okusindisa abantu abalahlekileyo, kuveza umlimi ofuna ukuba lobudlelwano lomuntu. Kasikwamukeleni khonoko lathi sibe lobudlelwano noJehova. uNkulunkulu uyasithanda lathi kasimthandeni. uNkulunkulu nguJehova wethu, lanxa sonile kangakanani singazilahli yena engakasilahli.
singalahlwa ngabantu yena engasilahlanga, ngoba yena ukubeka sobala wendlele indlela yokubuyisana labantu. Abantu bengaza bekulahle ungabi lendaba, uNkulunkulu kakulahli wendlala icebo lokubuyisana lawe, ngoba ufuna sibe lobudlelwano obuhle laye. Igama lenkosi beselidunyiswa. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asiphathise kulo uNkulunkulu ofuna ukuhlala phakathi kwethu. Kasemvuleleni ingaphakathi yethu, ahlale phakathi kwethu, ahlale emagumeni ethu, ahlale elizweni lethu, ahlale emhlabeni, ukuze njengabantu siphephe emandleni kaSathane, icilongo nxa likhala sibe khona ekusindisweni. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asigcine emseni wakhe, asikhulekele. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda. Sifundise ukukwethemba lokukuthanda. Siyabonga ukuthi wena uyasithanda. Hlala lathi, usigcine esandleni sakho, ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Noma ungaveza isandla sakhe eNingizimu Afrika baba, lonakele ilizwe lakho baba, welinkinga engapheli kudingeka wena baba, awuvele baba. Abesifazane babulawa njengey'ntuthane baba, bahlunyezwa bayahlwengulwa Nkosi. Imisebenzi ayikho kulelizwe, nomhlaba ukho ezandleni zethu. Ehla baba, vela baba, noma wasala ususibamba ngesandla sakho, lifile lelizwe baba. Baba ulelizwe baba, konakele ulelizwe baba. Abantwana bahlonipha abazali, benza abakuthandayo, nemsebenzi ayikho.